izuba rikongera rikavuga naye nanze kubivuga ngo numve yuko Karoli avuga ibintu azi koko. ariko ya nkuru ndabona ibaye kimomo da. Ushaka kuba ari byo twanayivugaho. ubwo se njye ngize ikibazo ko numva ntamuzi arwaye vuba ra birihuse ni amakuru avugwa ndabona abantu batandukanye bayavuga. ubwo inkuru ishobora kuba ariyo cyangwa se tuyivuze turi benshi ariko buriya nibyo. yabaye mu nteko imyaka myinshi cyane. bahindura itegeko nshinga sibwo yinjiraga mu nteko. yagiye mu nteko 2010, yabaye perezida w'inteko 2013. oya ndavuga ajya bwa mbere w'umudepite byasaba ko mbireba neza, ariko uyu munsi 2003 uyu munsi bivuga ko yitabye Imana nawo munsi yavukiyeho. tariki 30 Nyakanga. Pega ibintu bibishye ni tariki n'ukwezi uvukira Nyamata. yego ubwo rero niyo makuru ndimo mbona. hagati y'umwaka w'ibihumbi 2023 yari mu nteko ya indi y'agateganyo yari hari y'inzibacyuho. hanyuma aba umudepite hagati y'umwaka w'ibihumbi 2003 na 2008. yego urumva ko hanyuma yongera kugaruka mu nteko 2013. yavuyemo imyaka ingahe? yamazemo imyaka yamazemo mu 2024 ejo bundi. wenda avuga oya n'ubu yarakirimo. ndavuga mu badepite. katurebe yabaye depite yatangira inteko ya mbere y'inzibacyuho. yego yagiye mu badepite ajya muri Sena agaruka mu badepite. mu kuvanga ubuzima bwe bw'akazi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni mu nteko imitwe yombi niyo yagiye asimburanaho. kuri ubu rero yari umusenateri nyuma yo kumara imyaka 10 ari perezida w'inteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite. yego ubwo wenda amakuru azakomeza agenda aza, ariko mu by'ukuri jewe inteko ziheruka ibyo ntamubonyemo ni ejo bundi, ariko niba arwaye igihe kinini mubuze nk'amezi nk'abiri. nabwo ntakekaga ko namubuze, nakekaga ko nshobora kuba ari uko nta kirimo kuba kiduhuza. nanone kandi muri Sena abasenateri ni abantu 26. akenshi ntidukunze no kubabona kereka iyo basuye abaturage cyangwa se hari ibindi bikorwa. ntabwo bakunda ibindi bikorwa, ntabwo bagira komisiyo tujyamo nyinshi. ngayo nguko rero Mukabarisa Imana imwakire kandi ikomeze umuryango. imyaka 66 imito ni mike cyane, mike cyane. yari ifite imyaka myinshi yo gukorera igihugu. oya n'ubuzima bwari bukikunze kuko ngira ngo umutware waramuruta. yego kubona bazi mu by'ukuri bagize ibyago bikomeye pe bikomeye. ariko barazi ikintu kiba gitangaje, umugore ava mu rugo umugabo waruhara ubona akomeye agasaza kubera ko ngira ngo bano bantu iyi myaka bari myinshi, imyaka 60 n'ingahe. hari ureba ugasanga hari igihe usanga muri 66 nka 40 ayimaranye n'umugabo we. ni nayo mpamvu abashakanye umwe yagiye cyane abakuze ubona ko undi yazaha ugereranyije n'abakiri bato. kenshi aranamukurikira. ariko we aracyakomeye keretse hari indwara, keretse abandi bashaje. ikomeze barinde. ubwo reka dutegereze, turaza wenda kumva icyabaye, niba ariko n'uburwayi uko biri kose kongera ngo biba ari impanuka cyangwa ikindi kintu kidasanzwe abantu baba bakimenye. umuryango wa mbere mugari w'inteko nshinga amategeko by'umwihariko Sena, abadepite babanye nawe, buriya n'abashinzwe umutekano babanye nawe, kuko kuba perezida w'inteko imyaka 10 buriya aba yarasimburanyweho n'abantu bashinzwe umutekano benshi. uyu munsi yarakira umusenateri, yari imirimo myinshi yakoraga, hari abaturage bamuzi, ariko noneho tukagaruka no kwishyaka ko yari perezida w'ishyaka PER kandi amaze imyaka myinshi aribamo. ni umuryango mugari rero navuga ngo abanyarwanda benshi mu byiciro bitandukanye